Mukama weerako mu ntale weewa okutina Mukama muheereza okuguma omutima gwe hindura emitwalo zonna emikolere y'abazaire baako mu ntale babaase kumutwaliza gye n'okumukolera gye Omuntale talina emishango Mukama leebako omuntale kaba ayina nyina ali okumuha ebyokulya n'ekyokunywa ali okumusomesa omu ishomero ali okumuheerera school fees konka leeba nyina kafa ekitala aliine haza yamuteera obufuuzi mbwenu leeba naasiiba naalira alala naalira talina obuhungiro alina obwoba aha mutima gwe alina waabo konka ali nkatiine waabo alina ishe konka ali nkatiine ishe alina ishenkazi konka ali nkatiine ishenkazi ali wenka omunsi omu Mukama nk'emburabure etiina ahu erikuruga mbwenu muhwere Mukama hwerako omu ntare Mukama taata mubeere taata mubeere maama mubeere kayarikurugamu muhe ekyokunywa n'ekyokulya mukize enjala taata muteekeho omukono gwawe gw'embabazi gubaase kumuhumuriza nashaba amiina Binti mubana musahani murwana izi kumutari kuri mweta mizi kuna numva yo kutera murwana hari gukora
zo kugura inzageze sente kuko ntateganya batareta bwo atire zizangi utakanda kunyorere zizire Yabana bageze bakibaga. Wagira ute mwazangwa iki? Ko muntare niwe atware. Umwana yabato. Arahemi. Ko muntare ba. Tibetu abugande. Abana tibiba. Abana tibiba. Watinda bagamana ba. Ko ara yatandika no kwiba mu nzu. Ubwo nitubuta. Muntare ko muntare. Mumure ko muntare. Arahemi. Ko muntare. Aisha direct. Na direct. Kanda chirwa. Kachiru. Hana yo mwana yasati. Injira yagenze. Abana tibiba. Jafandimu. Abana tibiba. Komu ndare. Bisere. Kachiru. Hani. Nala natama na sabu ni tira jamadi. Nala. Ishana. Kamata mabuga muteka manga agishe karukwirembo. Sirebe ni. Leta sente, leta. Mumpeti mo. Leta koko. Sente. Eza sente wi homo sa. Eza sente wi homo sa no leta. Leta. Mpeto ngai tire. No amnyanja. Kandi kurina kukwatana ni nkuya mwamwisi. Ojenda kumasibe na nyoko murtoche. Nyoti nkuru mwanda goti nza gwemera. Kandi kurina kwaterizoba. Nabani nikakubona.
Akazaana aka kaboneka ku Kibaho Sauda Health Products.